uretse kuba afatwa nk'inkingi ya mwamba by'umwihariko mu gihugu cye cya Tanzania ndetse udasiba kugiranwa n'umuhanzi mugenzi we Diamond Platnumz. KIBA ni umuhanzi wasaruye akayabo k'amafaranga mu muziki. Si ibyo gusa kandi ni umugabo uzi icyo kurya amafaranga wavunikiye bivuze, kuko ushobora kuba utazi imitungo atunze cyangwa se ubuzima buhenze abayemo. Nimba wibazaga byinshi kuri uyu munyabigwi, nicyo gihe ngo usobanukirwe, kuko muri iyi video tugiye kureba byinshi atunze cyangwa se imitungo ye, yaba amazu atunze, amamodoka agendamo, yewe n'indi mitungo afite hirya no hino cyangwa se ubuzima buhenze ikirangirire KIBA kibayemo. Mbere yo gutangira, wowe utarakora subscribe ukore no kunzogera kugira ngo video zijye zikugeraho mu ba mbere. Yavutse mu 1986 mu gace ka Iringa mu gihugu cya Tanzania. Ali Saleh KIBA wamamaye akanamenyekana ku izina ry'ubuhanzi rya KIBA cyangwa se ku izina rya King KIBA, ni umuhanzi wabiciye bigacika mu gihugu cya Tanzania igihe kinini cyane, ndetse anagira igikundiro kitari gike mu bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba ndetse na Afurika yose muri rusange. Ararenga abicyamamare ku isi yose. KIBA yatangiye umuziki mu mwaka w'ibihumbi 2005 ndetse kugeza na n'ubu akaba agikora umuziki nk'umwuga cyangwa se umurimo yihebeye, ndetse aniyumvamo cyane kuko impano ye yo kuririmba atari impano ishidikanywaho na gato. Ibi ariko ntibyaje byonyine cyangwa se ngo bize gutyo gusa, ahubwo byanamwinjirije akayabo k'amafaranga atagira ingano. Yamugize umugwizatungo no gutunga ibya mirenge mu byo tugiye kureba muri iyi video. Nk'urugero ni nk'umuturirwa umuhanzi KIBA atunze, ikaba inzu iherereye mu mujyi wa Dar es Salaam. Iyi nzu ikaba igeretse rimwe, inyuma inkuta zayo zikaba zubakishijwe amabuye meza ya rugarika. Iyi nzu ikaba ifite parikingi y'imodoka 5 zose ziparitse neza, ndetse zimwe muri zo tukaba turi buze kuzibona mu kanya muri iyi video. Iyi nzu mo imbere ahagana hafi na salo akagira akabati aterekaho ibikombe bye byinshi yagiye yegukana mu muziki mu myaka itandukanye. Iyi nzu ya KIBA ikaba ifite ibyumba 7 byose hamwe, ikagira na swimming pool cyangwa se piscine inyuma mu gikari. KIBA akaba yaratangarije YouTube channel ya Bongo News ubwo yari mu kiganiro n'iyi channel ko iyi nzu yamutwaye akayabo kangana n'ibihumbi 475 by'amadolari ya Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 631 z'amafaranga y'u Rwanda. Igihangange mu muziki wa Tanzania KIBA akaba afite indi nzu y'umuturirwa nziza cyane yaguze umwaka ushije mu mpeshyi y'ukwa gatandatu. Ikaba inzu nayo yavugishije ibitangazamakuru byinshi byo muri Tanzania ubwo KIBA yayishyuraga cash mu cyamunara, nyuma y'uko nyirayo wari usanzwe ari umucuruzi ukomeye mu bucuruzi bw'amabati yo gusakara inzu yagongwaga n'ideni rya banke, bikaba ngombwa ko banke iyishyira ku isoko. Mu bitabiriye iyo cyamunara hakaba harimo na King KIBA cyangwa se KIBA, maze aza kuyegukana ahigitse abandi bari bayihataniye ubwo yishyuraga cash zingana n'ibihumbi 340 by'amadolari ya Amerika, ahwanye na miliyoni 452 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi nzu ikagira umwihariko wo kugira parikingi nini cyane ihagije, aho ndetse mu mpera za 2023 zishyira ukwa mbere k'umwaka wa 2024 byavugaga ko KIBA yaba yarayivuguruye akayihindura aparitoma. Iyo bigeze ku binyabiziga byo kugendamo, KIBA cyangwa se King KIBA akaba azwiho kuba agenda cyangwa se atunze zimwe mu modoka nziza kandi zihagazeho, aho zimwe mu zo yakunze kugaragara atwariye mu mihanda yo muri Tanzania ari nka Benz nziza cyane yagaragaye atwaye ubwo yari agiye mu kiganiro kuri imwe mu mateleviziyo akorera hariya muri za Tanzania. Iyi modoka akaba yarayiguze ibihumbi 14 by'amadolari ya Amerika. Aya akaba angana n'akayabo ka miliyoni 19 z'amafaranga y'u Rwanda. KIBA akagira na Range Rover nziza cyane yo muturika. Iyi modoka ya Range Rover cyangwa se uyu muzinga w'imodoka KIBA cyangwa se King KIBA yishyuye ibihumbi 83 by'amadolari ya Amerika. Aya akaba angana na miliyoni 110 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite na BMW X6 nziza cyane. Izi zikaba imodoka zo mu bwoko bwa BMW zikorwa n'Abadage, ndetse izi zizwiho kuba zifite moteri ikomeye kandi iremereye. Iyi BMW X6 KIBA yishyuye ibihumbi 67 by'amadolari ya Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 89 z'amafaranga y'u Rwanda. KIBA kandi mu rugo iwe hakaba hanaparitse Mercedes Benz C-Class C 180 Compressor AMG G Sport y'ibara ry'umutuku yamusabye kwishyura ibihumbi 19 by'amadolari ya Amerika. Aya akaba angana n'akayabo ka miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda. Nkaho izi zidahagije, mujejeta faranga King KIBA iwe muri parikingi mu rugo rwe hakaba haparitsemo izindi modoka nka
Vewiti iyi ikaba imodoka y'ibara ry'umutuku, ikaba izwiho gutungwa n'abifite gusa. Uyu mujejetafaranga Alikiba akaba yarayiguze ibihumbi 90 by'amadolari y'Amerika, akaba hafi miliyoni 120 z'amafaranga y'u Rwanda. Si ibyo gusa kandi iwe mu rugo haparitse indi Vewiti y'ibara ry'umukara, imodoka yamutwaye ibihumbi 93 by'amadolari y'Amerika, angana na miliyoni 125 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikigaragara cyo uyu muhanzi Alikiba ibibazo bijyanye n'imodoka ntibikimuhangayikishije cyane, kuko asa n'uwagikemuye burundu, ndetse izi modoka akaba ari nziza cyane zitapfa kwigonerwa n'uwo ari we wese, ntiyigeze yisondeka habe na gato. Kuba ubwabyo uyu muhanzi Alikiba ari umwe mu bahanzi batangiye umuziki kera cyane, ndetse kugeza na n'ubu akaba akiwurimo anawukora, aho yakoze ibitaramo byinshi bitabarika, ndetse kugeza na n'ubu agikora byinshi hirya no hino ku isi, yaba ibyo ku giti cye, hakiyongeraho n'ibyo atumirwa n'abandi, tutibagiwe n'imbuga nkoranyambaga acururizaho umuziki we. Zimwe muri izo mbuga acururizamo umuziki we harimo nka Audiomack, Boomplay, Spotify, YouTube n'izindi, hamwe n'ibikorwa by'ubucuruzi yagiye ashoramo amafaranga menshi. Zimwe muri business zimwinjiriza agatubutse harimo nka studio yitwa King's Music Record, aho ashora imari ze mu muziki, aho akorana n'abahanzi benshi by'umwihariko abahanzi bato bakizamuka, akabakorera indirimbo, akabafasha no gucuruza by'umwihariko umuziki wabo. Hakiyongeraho no gukorana na kampani nyinshi mu kuzamamariza, aho aherutse gusinyana amasezerano na kampani yitwa Power Horse mu kuyamamariza ibikorwa byayo. Iyi ikaba ikigo cy'ubucuruzi gicuruza kikanakora ikinyobwa cya Power Horse gitera imbaraga cyangwa se energy drink kizwi n'ubundi nka Power Horse. Alikiba kandi akaba na official partner w'ikipe y'igihangange ya Manchester City yo mu Bwongereza, aho mu minsi yashije basinyanye amasezerano y'imikoranire. Ibi ubwabyo bituma ikinyamakuru Forbes magazine, ikinyamakuru gicukumbura ubutunzi n'imitungo y'ibyamamare ku isi, gitangaza ko uyu munyabigwi cyangwa se legend mu muziki wo mu gihugu cya Tanzania atunze akayabo ka miliyoni 3 z'amadolari y'Amerika, aya mu manyarwanda akaba angana na miliyari 4 z'amafaranga y'u Rwanda. Mwakoze cyane gukurikira Dan TV Nation. Nimba uri mushya kuri iyi channel kandi subscribe, ukore no kunzogera, ntiwibagirwe no gukanda like kugira ngo video zigeze kugeraho mu ba mbere. Cyari ikiganiro sobanukirwa amateka ku byamamare cyangwa se ubutunzi bwabo.